Kamsalo inavi Ayeghiqha chikini tupulani tsalo khetani kini na mukupungu Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisni Ovekyu pini dolo meitei mi kona kukizo mi kona kena chekyu Sadar Hills district lo simtongbung ipikyu nakto lo panong thom lanyana I kona pukapsa kyu lo kukizo mi toti mi kona akumto she panong warning chekyu lo panong na kukizo mi ko msakelaw na umove ipi Meitei mi kona kukizo mi ko yegi tipo lo nakto tipo lo pana hindu lhom la chekyu a shive penya na I kona pukapsa che ipi Itake asa Kithe no pikiu no panong na kukizo mi ko yege nakto kutsakalo no alho ku thu lo no panong thom la chekiu a shive penya no I kona pukapsa che ni ipi Ena kukizo mi ko yege lo simtong bung ipikiu nakto tipo ye meitei mi ko na ajeve kobro kuchini ipi Ena kobro ipikiu tipo ye panong tho lakhi je shani ipi Ikimu kukizo mi aegi tipo la kana cheke kona akumto she panong la kha chekiu gong no meitei mi kona nakto tipo lo panong lo kobro ipikiu tipo mlal chemo vai ipi Itake asa Kithe no pikiu no meitei mi kona itake kukizo mi ko yege katolo nakto lakhi thangting ipikiu nakto lage panong lom lan yana itake akapu shani ipi asa Kithe no pikiu no kukizo mi ko yege nakto tipo lo meitei arambai tingol galmi kongo pano meitei civil mi khamige panong lom lan yana akapu shani ipi Itaki kukizo mi kono akumto she panong warning sikiu no salanamu meitei mi kono panong lomlan yana security forces wushi mi kongo arambai tingol galam yako sas new kukizo mi ko yege tipo lo igi kepusha ye Itaki ningo kukizo mi kongo meitei mi ko dolo alaw akumto she akupna kije ipege kepushina ni ipi Ena kukizo mi kono pikiu no itake agushi ipege vena sakiu gongno India ga ku yipikana meitei mi ko kupu tipo I kono akumto she la khave masai ipi Itake asa Kithe no pikiu no kukizo mi kono meitei mi ko akumto she warning sikemo meitei arambai tingol galmi unit kamchuno Ayeghiqha chirk ta kani sala inakhe ai toku ta ki helo kukizo mi ko yege thangting ipikiu nakto tipo lo panong lom lan yana akapu shani ipi Itake panong no pikiu no timi kuno kono new arambai tingol galmi ko gola kisveni pi akapu shan keno panong no tipo sala lono ge kisilveneni ipi Ena o taking ko ge panong gang no ikilul ke pusinani ipi Itake kukizo mi kono pikiu no salanomo meite arambai tingol galmi kono igin kiu ta kani salolo akapu shiveno new kukizo mi ko yegela igi ke pusaye akapuna kije ipege ke pusinani ipi Itake muchula ni salolono tribal media sasa Kithe no pikiu no Manipur states la agushi hipo ganguno kukizo mi ko ki impal phugila age ko kamchi ye meite arambai tingol galum ya kono luvets kiu ye adok shwashwai ipi Ena aki tipako kamsla panong na 80 house number hepku khawatsai ipi Ena impal phugila kukizo mi kona kana che kiu salakhi zomi villa ipi kiu lage arambai tingol galum ya kona kanal vai Ena arambai tingol galum kovu asalakhi shilvai ipi Lusakhe chakakhe muchulani tsalalono NDTV World News sa Kithe no pikiu no China ga khuna pana ga khu kupu I gona kusho ha kiu laki mla phelvai ipi Ena akupu tipo je ye Huajiang Canyon Bridge kuwasai ipi Ena akupu tipo ye igin kiu amha khilona khakhini shani ipi akupu tipo mlan phizu no yegik luno a tipo pla che kiu la ai ke do laki lu che kemo ite ye yegik luno plan kelo minute lakhi likhi lunya ke ipi Ena akupu tipo ye Eiffel Tower no meter akhekni show kushu shani ipi Ena tia Chinese politician Jiang Shenglin no akhalau piklawai ipi Itake asa Kithe no pikiu no China ga khu kupu akte shimla phel kiu tipo junior no Ayeghiqha la timik tomo alhoku thu ignya ke ipi Lusakhe chge anigni chalolono mathrubhumi.com sasa Kithe no pikiu no India ga khu Telangana State Hyderabad Phuge High Tech Exhibition Center ala 72nd edition of the Miss World 2025 pageant kikishe shinisha kiulo Canada ga khu no pana ga khu jelono akikishe tipolo ilon kiu gongno pana Canada ga khu limi Linor Zaina kishalvai ipi
lia apnum pe mukushani ipi etare asa Kithe no pikiuno lia Miss Canada Nova Cosmo 2025 ki share lage toklo shil kiu lakhi ke ipi etare mmatrubumi.com sasa Kithe no pikiuno Canada ga khu jelana Miss World 2025 ki share tipolo Ilonisha kiu Linor Zaina ye India ga khumi Canada ga khula khuswe kemi lakhi shwai ipi eno lie Calgary Foothills Hospital Shikipivikilo Pediatrician Shakiu Dr. Muhammad Libab Tion Lio Dolo Akchushani ipi lie apel kini achini ipi etake asa Kithe no pikiuno lie Canada ga khu capital Ottawa Pugilo University of Ottawa ipikiu kipikilo Ayeghiqha itulve kemi lakhi ke ipi etake asa Kithe no pikiuno lie India ga khumi Canada ga khula khuswe kemi lakhi ke ipi eno lie United States of America Malayalimi lakhi ke ipi United States of America ga khungo China ga khukma dola guka tax tariff ipi kiu gongno akpna kije lakhi hipe gawai ipi etake Reuters sa Kithe ngo Wafa News Agency sa Kithe no pikiuno China ga khuno pana ga khulo United States ga khuvu film kumje ye lakhawai ipi Ayeghiqha salolo meite galam yakono Manipur state lai Hindi film kumse lakhawe ke toy China ga khuge pana ga khulo Hollywood film kumse lakhawai ipi United States of America ga khuno China ga khu nemga ko show guka tax to mo luche ki gongno China ga khuge United States ga khu show amkhul ke lawno United States ga khu nemga ko show tariff 34% lucheni ipi eno tigangno China ga khuno United States ga khu yepekam lo igona shiki de watsai ipi etage United States of America ga khu no amkhul ke law no China ga khu nem ga kosho guka tax 50% tariff lo fai ipi kileno etage China ga khu no amkhul ke law no China ga khu nem ga kosho 125% tariff guka tax lo thuvai ipi etage asa Kithe no pikiuno United States of America ga khu no ktaumi ga khu nem ga kosho guka tax tariff tomo luche ke gongno India ga khu ge aveksa kushol ke pushinani ipi United States of America ga khu ngo China ga khu ye agushi eno lidi kishilo ye msakle che movai ipi etake China ga khu ye pikano pikiuno United States of America ga khu na warning jeli new China ga khu lo chiche kemu ningo China ga khu ye pikaye msache moi ipi etake China ga khu ye pikano pikiuno United States of America ga khu na warning eno blackmail new China ga khu lau chiche kiu hipo ye aku khwaye ku moi ipi ikimu aloke lau no kumsa akupsa shana khathawe kiu no aku khwaye kivi lakhi ke ipi etage China ga khu yepika na India ga khu khunju kiu no United States of America ga khu na aga khu tomo vo anem ga ko sho guka tax tariff tomo luche kiu hipo ye ningo aga khu kumsa lakhi shana lajle ve masai ipi Ayeghiqha chege anigani chalolono NDTV World News sa Kithe no pikiuno Israel ga khu ushimya kona Gaza Strip yege a kamilo bombe subesikiulo timi shege pungu akha ka hawai ipi eno tileno timi lho pungu show izawai ipi eno timi shege pungu akha ka hawi ke ko dolo akichiuye sujaya ipi ki usalo gna chike ko ipi eno tie Quran base Al Jazeera television channel report sa Kithe no pe ipi Ishu sa Kithe hipado nongkam jushkimthi